Ковид вундахыр инфекцияне хирешкележеген республикре тухтырзіне пилікшер пинетла маскаба, пергуд узугурмалы пинетла костюмба, тада чирден хүделенмелі шер ытла шибушпа девиштерне. Медицина шенезіне шак тапқырда шымылмары візем вируса теп тывасызы пөдем ваягурашы. Тухтырзен эшкуне тада пашалық пулы живе пирге сюжетра. Республикре варжы ветеранезен клиника госпиталинже агауихинчи чимежинжень коронавируспа аптраган сыватма бушлана. Кунда инфекции стационарне ергелене. Чирлеген вали шервун вады вырн хадерлене. Учреждение шлеген зем шакна сивлемень. Везем еврлыгалик низене пулышма хадер пулныне пильдерне. Игорь Эриванов, врач-реаниматолог, щина узадова стурдым пызык пулныбе шак профессии зуйлана. Сумахмайвал рашейн хизепле доноре. Ширимда харжул сывлых-сыхлавенче дырыжать. Реанимация ишленемай евр чирлизень пурнышне челать. Шивых щины зембетывани зем онланны. Эже юратны вайбар задрать теть. Кумбеки пулман дел. Кумбеки балавол. Еще жил добрый работаете. Семье был ужать. Семье день жутлан. Ешінжен де жұтлан, администрация бұл жайт бере. Бір-бірінбе қалай садатылза, бір-біріне болышса, жанбек ішлеп бір. Коронавирус саралны тапқырда, кашни смена омен тухтырзем ядарлы шибуштығынашы. Үйт пач көрінмаш, алы жінже еге худ перджетке. Костюм, маска, кушлық чиргересірен зықлад. Анжақ смена дұршыбе візене хывмазыр ішлеме шымылмар. Пирін бұл полужуынде, анжақ унжара, саунара, сағырзайытларны бек. Тарладын, вайбедеть, шлеспать. Кунзерен кунда ишлеген зембе инструктаж иртереші. Светлана Грекова реанимацири медицина сестри. Выл сменына хадерленет. Онында ыты зембегех сағырзехет ядарлы тумдербе ишлемелі. Пиди-евр, костюм зембе ишлеме, тем более маска ба, сывлама евр. Смена бде зумен вишсегет малдан пучурат мабышлайт, пиди вайлышы вишескелет. Медсестра болдыран ман был тивиште зушлады, пирін евр чирлеген зене бұл шмалла, шылмалла. Үрішінзем, чайшме, кученешпе маскызем келзебаны бірге калариш медицина ішченезем. Шактап қырда візене пулышны, онланны педикирлі. Онзыр бұшне спонсорзем ирхи кындырлахи тада кашхи абатпа девиштереші. Тухтырзем іш хышын келегайчен шывынашы. Канза елме візене вали ядарлы пүлім ергелене. Хожы бірі шемгенже чиргердесірен шиклензе кундақ пурнать. Коронавирусран харбыр хыын хүделенмелі бірге калашы тухтырзем. Шавығытрах сунас ерзен, үт температуре хабарзан келде сепленмелі мар. Чиремен жүхле ирдерек тупса балырдадын, шавын жүхле хавыртрах шинерме булать. Онзыр бұшне ытызене де ермеш. Пайынге гуна чирлегензене сеплеме менгерле педембек пур. Шуэхин пышламыжынже эмелбе тада тевиштереш. Сывылық сықлавен министр Владимир Степанов инфекции стационаризенжи тада васкавлы медицины полужывенжи фельдшерзене патшалық укша барза хавгаландарма ежыны бірге галаре. Шакнавали Чувашкене шыр-шеремул миллионда тағыр жерпен денге уйырна. Республика бұшлеген девишне вғытлық пұрнышлаган Олег Николаев ежыновебе, шавын бегех обсерватор зенже ішлеген зем, лаборант зем, патологоанатом зем, поликлиник ритухтыр зем, медицина сестрі зем вали тебір тағыр миллионда ик шербен денге бұқсағуна. Чувашкин гларм вали, Алена Артемкина, Михаил Солин.